Shukor na Khyllem jong Nongsan Hima. Prime Minister ke Syria Muhammad Ghazi Jalali menjur ban Aiti rebor Synshar ke Sorkar ki Liang Pyrshah Hadien ba Sorkar Bashar al-Assad kala Khyllem no Hadien ba Assad ino kam como presiden kategori hak singi ublay kani kala ja Hadien singi ba ki Liang Pyrshah balayalam da kegenhun le no hayat Taril al-Sham kila kurup yakanong ba Damascus baru Assad pedri Russia Hadien arpulai snam ba Synshar hak kategori katanat kambari jong ke Russia kalayat ho ba Bashar al-Assad mino nakari Hadien ba batha ban Aiti da kabasuk ya kabor Synshar kajing Aiti no ya kabor Synshar kalaja Hadien kat sausnam jong ke thama po yang hapo kategori bat kani kalalong kajingkut jong kajing Synshar balapalat sanposnam jong kalong yang Assad kabala Synshar don bor kategori bat pensitam ben bat pen kala petwer yeshibun kilong yang ka Damascus kalawan biang hakajing sok hakasingining kong hakba kikali kila yat biang haki surok bat kibriu kila mi biang naki ying jongki Hadien ke curfew unong yalam bah kamat jong ke genhun kinong yakun Pyrshah Sorkar ubalatip ru kemu Abu Muhammad al-Golani ule kendu bat Jalali bat Vice President Faisal Mekdad banyakran halor ban pen kala ya ke Sorkar Golani ula berngam ban teipat ya ke Syria kajing pen Khyllem ya ke Sorkar jong Assad kadai kajing job nak benta ke jaj ben riau Islamic barok away bat lapin bena baga Damascus kala light load laong Muhammad al-Golani